با همه شما سلامتی خواهان هستیم. از استاد سوال میکردیم که استاد همین عمر انسان را چی دراز میکند؟ چی است که عمر انسان را دراز کند؟ اکثر مردم زندگی را دوست می‌دارد، کسی مردن نمیخواهد. چی است که زیاد میکند؟ استاد میگفت که کار خیر، یعنی کار خیر که میکنی تو را از بلا دور میکند. رفت تو بلای در پیشانیت است که تو باید با ماشین صدمه کنی، اما یک کار خوب میکنی، دستی کسی رو میگیری، خیر میکنی، اما پیش همین راه رو میگیرید، یک بلا مینوس میشود. یعنی اکثر میگفت بیشتر خیر کنید مردم که شما را از بلا دور میکند و عمر شما دراز میشود. استاد همین گونه جواب میداد. با این خاطر دوستان وقتی که یک بیمار را میبینیم گمان نکنیم که به ما تاثیرش نمیرسد. حتما میرسد. روز ما هم بیمار میشویم و نزدیکان ما هم بیمار میشوند. این تنی سالم ابدی نیست. چند قدر در شبکه‌های اینترنتی هستند که کمک طلب میکنیم چیزی دیگر. پس اگر همه ما چی نمیرود از ما، اگر کمک دستگیری کنیم خوب میشود. اصلا همین نوارها رو ما نمیکردیم از سبب اونه که از مردم پول جمع کردن به نهایت دشوار است. وقتی که به ما میگویند که فلانی من بیمار است نوار کنید گذارید، من میگم که بخشش هر طوری که باشد من خود کمک میکنم، اما نوار کردن نمیتوانم که پگاه مردم میگوید که ای پولی ما را کجا کردی یا هر چی که است. با این خاطر هر چیزی که معامله پولی بود ما از این چیز خودمون رو دور میسوختیم. و یک پدر بیچاره خود از همون شهر دوشنبه به خوجند اومد، به خاطر همین چیز گفتم خیلی بیاید رد نمیکنیم. و چند نفرونی که دیگر مراجعت کردن میبینیم، اگر چند نفر هستند میگذاریم، اگر توانید مرحمت خیر کنید و بخی خداحافظ. پروای سلامتی نداریم، اما فراموش نکنیم که این آرزوی هر یک بیمار است. راستی نامه خیلی زیاد آمد، اما اکثر نامه ها یگان دلیل نداشتند. یعنی فقط این بود که من بیمار هستم و بس، نه یگان حجتی تصدیق کننده، نه یگان رسم یا چیزی دیگر. هر موضوعی که به طلبات جوابگوی بود ما آن را برای شما قرائت میکنیم. من یک دختر دهاتی هستم، ولی افسوس که روزها و لحظه های شوخ و به آلایش خودم را با همسالانم گذرانیده نمیتوانم. اکنون به سن 17 سالگی رسیدم. از دنیا و خداوند امیدهای زیاد دارم، ولی 4 سال باز به درد گرفتارم که به درمان کردن آن عاجزم. خلاص این خواهرک ما بیمار بوده است، تشه و زرینه. پدرش خود نزد ما آمده بود، مراجعت کرده بود. اینجا رقم های تلفنی است، می توانید تماس بگیرید و یا رقم های کارت بانکی. عائله کمبزاعت از ولایت سوخت نیاز به کمک ما دارد. در یک شرایط بی نهایت وزنی اقامت دارند. گفتن رفت و کسی باشد خانه خالی داشته باشد، یعنی آن را نگاه بین کنیم هم بسیار خوب میشد تا با پا خستن یک عمر نه. و حتی اگر نفری پیدا بشود، شوهرش میگوید که من به کار میروم به خارجه، در شهر خوجند کسی یگان خانه شان بگیرد، مدتی 4 ماه است 5 ماه است تا شوهرش رفته به پا خستن و کار کردن، بسیار خوشحال می شدیم. خلاص شرایط بی نهایت دشوار. 2 کودکی میده دارند. این رقم ها می توانید تماس بگیرید. 1 ماه زیاد شد دخترچه ام را رسی آوردم برای طبابت. دکترها گفتند که پیریست که پیچین کردن در کار. راضی شدیم، مبلغش پرسیدیم، گفتند 1,800,000. نیمش را یافتیم، همکاران من قرض دادن، نیمی دیگرش را نیافتیم. 3 ماه وقت داری گفتند. 1 ماهش گذشت، شاید شما اگه سبب شوید. این رقم های تلفنی است، می توانید تماس بگیرید. به همه شما سلامی خودم را می رسانم. اپام بیمار است میگوید. او را به بیمارخانه بردن در کار، از سبب پول زیاد پرسیدن
натавонистем ӯро ба беморхона барем. агар набарем рӯз то рӯз ҳолаташ вазнин шуда истодааст. кӯмак мекардед, бисёр хушҳол мешудем. рақамҳои телефонӣ ва корт дар рӯи навор. ин номаҳо хело зиёд омадагиаст, яъне ки номаҳое менависанд 4 варақ, 2 варақ, 3 варақ, 1 варақ. агар ки мо ин номаҳоро пурра хонем, ҳар яки ӯ 5-10 дақиқаро мегирад. ба ин хотир мо кӯтоҳ мухтасар маънии ҳамин гапро мегӯем. шахси хайрхоҳ мекунад дасташро дароз. шумо ки муроҷиат кардед, аз ин маълум мешавад ки ниёз доред. аз ин сабаб кӯтоҳ нуқта бас аст агар шуур аст, вагарна барнома 1 соат мешавад. 2 сол шудаи маъюбам. ягон блогер гапамро нагирифт. мо сокини ноҳияи восеъ, оиладор, соҳиби 1 писарбача. 2 сол пеш оператсияи миён кардам, аз роҳгардӣ мондам. мехоҳам дубора хезам ки фарзандам роҳгардиамро бубинад. маро фақат хориҷиё гуфтанд соз мешавӣ, ё Қазоқистон ё Россия раф, лек маблағ надорам. илтимос ака, агар кӯмак кунед бисёр хуб мешуд. рақамҳо рӯи навор. салом акай диловар. як апамон ҳамроҳи духтарчааш дар шаҳри Перм дар беморхона ба муҳтоҷи ёрдами мо мебошад. номаш Зайнаб аст. 2 моҳ аст ки дар шаҳри Перм, Краснокамск, Коммунистическая, дом 23. илтимос кард як видео кунед. рақамҳо дар рӯи навор. салом. кӯдакчамон 1 солаву 2 моҳа аст. касали опухолмозг. дар онкологияи шаҳри Санкт-Петербург дар беморхонаи песочный химия гирифта истодааст. агар касе кӯмак кардани бошад, рақамҳо дар навор. инҷо чизи дигар ҳам навишта шуда буд, аммо ман нафаҳмидам. ё аз сабаби навиштаҷот хато кардан, умуман на тоҷикӣ, на русӣ, на ҳарфҳои медитсинавӣ нафаҳмидем. аз ин сабаб нахондем. хулас ниёз доранд ба кӯмаки мо. кӯдакшон бемор аст. ассалому алайкум акай диловар. ман Одинаева Шаҳло. 1 сол мешавад 2 гурдаам кор намекунад. дар 1 ҳафта 3 бор диалез мекунам. 105 000 рубл 1 моҳаш. илтимос ёрдам кунед, бояд пересадка кунам. дар шаҳри Санкт-Петербург ҳастам. акай диловар, ман дурӯғ намегӯям. ман дар ҳақиқат ҳам бемор ҳастам. аз моҳи сентябри 2018. рақамҳои телефон ҳаст, метавонед тамос гиред. чанд номаи дигарро мо қироат намекунем, чун гуфтем ягон далелу асос надоранд. фақат ёрдам кунед гуфта рақамҳои карта гузаштан ё чизи дигар. гумон мекунам ки мардум бовар надорад. аз ин сабаб бояд шумо мукаммал ҳуҷҷате бошад ки тасдиқ кунад шумо бемор ҳастед ё чизи дигар. аз ин сабаб бахшиш, агар номаи касеро нахонда бошем ё надидем ё чизи дигар. гуфтем дар асл мо ин корро намекардем. ба чӣ хотир? ба он хотире ки пул талабидан бениҳоят душвор аст. шояд замоне ояду касе гӯяд ки эй ту пул пурсидӣ, фалониро мо пул додем, ӯ як мошенник будааст ё чизи дигар. ин гапҳо дар зиндагӣ хеле зиёд аст. ё мегӯянд ки эй пули моро ту хӯрдӣ. аз ин сабаб хеле зиёд муроҷиат мекардам. мо ба зимма намегирифтем. мо мегуфтем на, ин кор кори мо нест. аз сабабе ки хеле зиёд буд, хостем ки як барнома кунем, ҳамаашро сарҷам карда як барнома кунем. тамом. дигар аз ин чизҳо мо дур мешавем. тавонед дӯстон, кӯмаки худро дариғ надоред, чун гуфтем садақа радди бало ҳаст. дар бораи садақа дар оғози барнома хело гап задем, аммо нуқта бас аст. агар шуур аст, медонам ҳама кор мекунем, пул ёфтан душвор аст, аммо ҳар коре мекунем фаромӯш накунед барои парвардигор кунед. кардед ҳатман 10 баробар бархоҳад гашт. боқӣ худо ҳофиз. илоҳи бемор нашавед.